kuye uShekuve chapter 4 verse 2 bese sivula abaseKorinte bokuqala chapter 10 verse 1 to 10. Sesivulile uma senivunithi amen. Hebrews chapter 3 verse 15 to chapter 4 verse 2, and then siye ku chapter Korinte bokuqala chapter 10 verse 1 to 10. Sesivulile Hebrews chapter 3 verse lika 15 uze ugcine ku 4 ku chapter 4 verse lika 2. Yezwa uyadlula iyaphela lapha no 15 ku 19, kodwa wena ufuna uzofike ku chapter 4 verse lika 2 ngoba indaba isahamba yonke lapho. Uyezwakala? Siyazwana? Yeah, bayinqamula lama benza ama verse nama chapters. Mbamba indaba nje ihamba yonke enqamukile. Then bese siyake kwabaseKorinte bokuqala chapter 10 verse 1 to 10. Ifundeka kanje: uma kuthiwa namuhla umanelizwa izwi lakhe ningazenzeli khona izinhliziyo ezeni njengasekucululeni. Pho-ke yibaphi, underline ubaphi, abezwayo bacunula na? Akusibo bonke abaphuma eGibhite ngoMose na? 2 yibaphi, underline 2 yibaphi-ke anengwayibo iminyaka engama40 na? Kwakungesibo abonayo abazidumbuza abazawa ehlane na? Verse 18 yibaphi, underline futhi lapho, afunga kubo ngokuthi ayini ukungena ekuphumuleni kwakhe uma kungesibo abangalalelanga. Liyabuza ukuthi baphi, bese liyachazela ukuthi baphi. Bese lithi-ke yibaphi afunga kubo ngokuthi abayakungena ekuphumuleni kwakhe uma kungesibo abangalalelanga na? Underline ukulalela. Siyabona ukuthi babangena ukungena ngenxa yokungakholwa kwabo. Sozongena indaba yokukholwa. Ukulalela kuhambelana nani nokukholwa, ukungakholwa kuhambelana nani nokungalaleli. Ngakho-ke masesabe ukuba uma kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe kungabikho noyedwa kini obonakala esele emuva, ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo, kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona. Lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa. Lithi izwi abazwayo banathi silizwa izwi funa sihlanzenane nokukholwa. Ubabona lezi njani izwi balizwa balalelanga behluleka ukuhlanza nokholwa alaze labasebenzela. Uyezwakala? Lithi uNkulunkulu wacasuka wabatshela ukuthi bayobhubha ehlane ungabe khona noyedwa oyongena eKhanani. Sifunde kwabaseKorinte bokuqala chapter 10. Ngokuba ngithanda bazana ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu. Lithi bonke babe phansi kwefu, bonke badabula ulwandle, bonke babhabhatiswa kuMose efini naselwandle, bonke badla ukudla kunye komoya, bonke baphuza ukuphuza kunye ngokuba komoya, ngokuba baphuza edwaleni lokomoya elabalandelayo, idwala leli linguKristu. Underline bonke bangaki 1 2 3 4. Kwezwakala? Ngamakhili lithi bonke. Kwezwakala? Ayikho into abangayenzanga, bonke bangena kuleso simo. Kwezwakala? Lithi kepha iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo ngokuba bashaywa phansi ehlane, kepha lokho kwaba izibonelo kithi, underline izibonelo kithi, size singafisi ukubi njengalokho bona bakufisa. 1 2 futhi singabe ngabakhonza izithombe njengabanye kubo, njengokulotshileyo ukuthi abantu bahlala phansi badla ukuba badle baphuze bashuma badlale. Futhi asingenzi ubufebe ukuba abanye kubo benza ubufebe bafa ngalolu suku luye abayizinkulungwane ezingama203. Futhi singayilingi inkosi njengabanye kubo bayilinga babhujiswa izinyoka. Futhi singakhononi njengabanye kubo bakhonona babhujiswa ngumbulali. Kepha lezo zinto
zabehlela bona kube isibonelo kulotshela kuba kusiyale thina esekufikile kithi ukugcina kwezikhathi. La sifunda khona abazalwane, sifunda ngohambo luka-Israyeli ephuma eGibhithe. Ukuphuma kwakhe eGibhithe, wahlala eGibhithe njengoba uNkulunkulu ekhulumile kuMose. Njalo ku-Abraham, ekhulume ku-Abraham, mawufunda chapter 15. Lithi wathi mesekhipha kweshumi ku-14:12. Lithi-ke mayeseqhubeka ngapha, bese lithi u-15 lithi emva kwalokho uNkulunkulu wathi bheka manje ngisihlangu sakho. Waseyakhala ukuthi ngaba isihlangu sami kanjani ngingenangane ngingenanzalo. Ngakho isigqila lesi sikhona la sizoba yisona esodla ifa lakho kungeke silidle ifa lakho ngizokwenza ngosika isivumelwano nawe. Wasiyasika ke isivumelwano akathatha izilwane so wasika isivumelwano. Wasebona leli zohlelo inzalo yakho iye kwelinye izwe bahlike fahlale khona 430 years. Mase phela 430 years bayophuma beze kulelizwe. Ngamagama bawuphume bugqili bawuphume kubeni bahambe behlala njengoyise njengama-nomads emathendeni. Futhi bayophuma eGibhithe bawuphume bugqileni bezwakala baye ezweni kwebabe wabatshela ukuthi izwe abanikezwe lingakanani lihle kangakanani bezwakala. Ngakho uma bephuma eGibhithe beyeKhanani baphume uhluphekeni baye esibusisweni bezwakala. La beya khona ubona isibusiso sababangene eKhanani, isibusiso sabo sasiseKhanani bezwakala. Lithi kusuka olwandle Mediterranean kuzofika kumfula eJordan bezwakala. Lonke banikele lona kusuka enzansi eBerisheba kuzofika phezulu ngakumfula iEfrawuthi kwaDani ubanike elabo lelo lisibusiso sabo sikuphi silapho. Ngicela sibambe ngoba kuzofika lapho. Lithi ngaphesheya kweJordan, hayi nganene kweJordan bezwakala. Ngaphesheya iqala lapha indawo umngcele yabo bezwakala. Bahamba ke endleleni abazange bafike bezwakala. Ngokunqoba nakho konke kodwa into ezosibamba singaphumeleli sobanjwa izinto cishe uzothatha ezi-3 ezababamba bona baze bangene nathi zingasibamba uma singeke siqaphele. Sizwana. Litho okokuqala bakhonona benze njani? Bakhonona. Ngamafunda abaseKorinte chapter 10 verse 10 lithi singakhonona singafani nabanjani bakhonona bezwakala. Bakhonona ayikho into evala izibusiso zakho ngisho emsebenzini ngisho kuphi ngisho emshadweni ngisho kuphi ngisho empilweni edlula ukukhonona ngoba ukukhonona kuvala yonke into enhle ke. Mlotsha wathi kufuna sibe grateful wathi ayikho into ethitha inhliziyo yankulu njengoba grateful. uJesu uthi kanti bangaka abaphilisiwe wayibuye wena kuphela usho ungaboni lo. Kunezinto uNkulunkulu asinikeza zona ukufuna simbo singakhonona. Ngakho ukukhonona kuvala konke lokungasakubona ukuthi uNkulunkulu awuguli ekhuhlanyana imbala. uNkulunkulu ukubusisile uyadla ukwazi lo ungadlile. uNkulunkulu ukubusisile ngophahla ukuthi usemkhukhwini ukuphi kodwa unendawo la ukwazi ukuthi uma uphuma emsebenzini uyakhona. uNkulunkulu ukubusisile ngabantwana bezwakala ukuthi abanye bangamahlonga ndlebe bayini abakho ufuna bakhulekele bani wena. Abanye uNkulunkulu ubusisile ngomshado bezwakala ukuthi umshado wakho uyantenga unjani kodwa ke unomshado bezwakala. Bezwakala. Hayi bese usuchitha konke wena ukukhonona uchithe konke lokho abathi ngesingisi is to throw a baby with a bath. Lokho kusho ukuthi umntwana mekakele kwibafu umgeze uthatha konke nomntwana uchithe konke. Kanti ukhipha umntwana ube ngathatha amanzi wachithe ubuyisela umntwana umgeze kahle. Khona kwenza ukuthi ungakuboni okuhle. Bona konke kukubi. Mawusebandleni ubone yonke ukhohlwa ukuthi ibandla lakhulekela ungasebenzi wasebenza. Ibandla lakhulekela uhlala emkhukhwini wahlala endlini. Bandla lakhulekela isimo sibheda uNkulunkulu wakusiza. Wena ayikho into enhle ekhona. Bona ithale lisonto linalo uthando lelisonto alina order lelisonto leli ulixaka uyezwa. Le nto isivala zonke izinto ezinhle uNkulunkulu akwenzele zona. Ukhona nayo kunjalo. Nasemshadweni ngento eyi1 eyenziwe indoda. Akumshado lokho. Babuswe abantu abanemshado. Kanti abantu babuka lo wakho omuhle umshado ngendlela oyiwo.
wena ubona unjani ngoje indoda akunika la ngemali ukuthi uhambe uye kuphi uye kini uyobona uma wakho kanti wasenkhathe njalo yakini umfazi oyihlika njalo ngimfuni hakundoda lo amanye amadoda yabavumela wawabona phi waphela yakho yokuqala le usuyicompare le ndoda hawa nawo unikeza imali amadoda ngani wawukuphi funa senze lo okwenza next door indoda ngeke ikwenze lo bathi ukho inkosikazi wayebhisi etshela le ndoda ibona into esenzeka next door yathi naye ayizesi indoda izenzayo ifundekela ngalokho ela ngithe idlule indoda yadlula ngale yathola lo indoda ishaya umfazi ngale impula ngendoda yabheka ukuthi ngayithola phinduka yavele yadumela isigqoko la ebaleni thema ingena ibuza yavele impula ngenduka umfazi impula wathi ngenzeni wathi angazi ngibone lo yana eshaya umkakhe nami ngithi akushaya angithi ekhaya izinto zase next door senze usunesikhathi ungasebenzi ngafani nomXhosa kwezwakala amaXhosa ngiyawathanda kabi amaXhosa kwezwakala amaXhosa afana namaZulu behamba 2 months befuna umsebenzi bengawutholi umXhosa nomZulu bathe bangawuthola abasebenzi thema iphela inyanga wabheka umXhosa wabheka imali nomZulu wabheka imali wajabula umZulu wagida washaya phansi wabiza wathi wacha uNkulunkulu uphi umsebenzi umXhosa wathi hayi ngiyahamba mina la wathi ukuthi sesihlupheka kangaka sifuna umsebenzi lo uyahamba wathi hey wathi sisebenza kahle wathi mina angizelanga umsebenzi angizela usingazela imali la akuyona imali le wena wezela umsebenzi ihlala ke wena uboyezela yini mina ngumXhosa mina ngezela imali lapha ukuthi ngisebenza kahle kusonto lokho uba ngifunani imali yezwakala yeah sukhohle ukuthi wawufuna wehlawenye ukufuna umsebenzi wawuthola bezwa akusemsebenzi walutho lo uyazi akho umsebenzi oright angaze ngithola umuntu wakwathi wathola umsebenzi oright isenhlizweni uthola umuntu uthi uzosebenza wena uzohlala la ungenzi lutho kade abantu abaphuma nabangenayo hlale lapha inyanga sibembili sibentathu bakubuza ukuthi unjani umsebenzi uyazi uhlale phansi nje uyokushonela ngihlele bhala abantu abangenana abaphumayo ukhishe lapho uthi uzohamba ke wena uyele leli gate uyelele ya gate uyelele ya gate buye kulele ya gate akumsebenzi lo uyazi uhamba ngisuka la uya lapha ngisuka la akumsebenzi lo kanti oyifuna yini wena sezanda zabantu appreciate lo uNkulunkulu anikeza don't khononda into yokuqala yabenza benzani bakhonona bephuma nje bakhohlwa uNkulunkulu abenzele yona bese eGibhithe behlubela ebatshela ukuthi ngiyanikhulula ke wabakhulula kwezwakala ngamandla abangatsa kwamangalizizwe bangaphuma kanjani eGibhithe enkosini uFaro estrong bathi bakhishwe isandla ulwandle ladeda bahamba bakhohlwe konke lokho bathi besuka nje bafunda Exodus 15 ngiyofundela 15 chapter 22 bacomplaina ngamanzi bathi bephuma bathola ukuthi amanzi besambe 3 days amanzi abawatholi kanti uNkulunkulu bebafundisa ukuthi abazile ukudla bayindindela kwezwakala bangadli bangaphuzi uthi lokho abadlile bagcina kwezwakala bathe bejabula bathi nanka amanzi esiwatholile bathola ukuthi ayababa abaphuzeki bacomplaina manje benjani esiyisimo siba sibi kanti senzela ukuthi sisiza wena siqeda this egoistic kuwe psychology leyo lezokana une ego sibulala le ego yakho yokufuna zonke izinto mphemphempe wezwakala uyeqeda ukuze uappreciate ukulezi zinto awutholanga makodwa onika uNkulunkulu wezwakala uNkulunkulu efuna bakhombisa ukuthi yazi uthini mina nguNkulunkulu nganezela yonke ukuthi anginikeza amanzi ngiyazi ukuthi ngingani nganika amanzi ngamagama ngidraina wonke lamanzi aseGibhithe lakini asemfulweni inani lokukade uthandazela njengesithixo ngizone mayise baba amanzi bezwakala bathola amanzi bathi ababa bayakhala kuNkulunkulu ayilutho lento uMoses wathatha indlela waphapha abamnandi abantu baphosi abagcinanga lapho bahamba egcineni bazi bafaka uMoses enkingeni bakhala ngamanzi ku-17:6 bakhala ngamanzi futhi bathi bakhala uNkulunkulu bathi bafuna amanzi khala bathi ngcono amanzi ayekhona eGibhithe wathi uNkulunkulu mana phambi kwedwala Moses ulishaya amanzi ulkhopha ulishaya amanzi azophuma walishaya aphuma amanzi baphuza bezwakala
bahamba mawufunda ku Numbers ku chapter 20 evesini qale ku 21 ku 20 from verse 1 to 10 kodwa ufunda u2 wakhona funde kunjalo ufuna from 2 kuya le mawufika ku 10 ethi bakhonona abantu bakhonona bathi amanzi awekho uMoses wakhala noMoses uNkulunkulu awu namba abantu bafuna amanzi uNkulunkulu wathi shona edwaleni ulibona bese ulinjani ulikhombe uzophuma amanzi uMoses ngokucanuka walishaya wababiza ngabahlubuki wathi bhekani bahlubuki ngizoniphiphela amanzi edwaleni namhlanje wathi uNkulunkulu nawe usezungena noMoses ngokukhonana kwabantu kwenza umfundisi ezakhuluma into engafanele kuyikhuluma athi ngiyasola Nkosi ukuthi ngayekelana umsebenzi ngazokhonza nabantu athi ngizokhonza nabo Sathane babeza ngobani bathi ukuba ungcwelisanga kulabantu usubabeza ngoSathane kanti laba bantu ukhiphe eginga athi bangabantwana bami ufana athi khipha abantwana bami khipha indodana yami ngise wena usubabeza ngani ngabahlubuki ukhonona kwenza zonke izinto singabizinhle wezokala bakhonona ke labantu okwesibili mawufunda Numbers chapter 11 uverse 3 to 6 ithi bacomplaina ngenyama complaina ngani kuse ku verse 6 mawufunda lithi mawukhuba nobani no Exodus nano Numbers lithi uNkulunkulu wabanikeza imana ehlanu bezokala beyidla babevuka bayidle baphile ngayo uthi uNkulunkulu abakhombisa ukuthi umuntu akaphili ngokudla kodwa uyakwazi umuntu injani yena ukumnikeza ngakho la sifunde ngakho nathi oyihlo badla isinkwa bafa leso sinkwa sasiphuma uNkulunkulu kodwa mina ngilesi abazosidla bangafi bezokala bathi lapha bayanengwa we are sick and tired of this bread esilulana lamagama bakheca isizwe lesijulile leso ba despise bezokala into uNkulunkulu abanikeza yona ukuthi baphilise basese which is far better than inyama babeyidla bezokala bathi umphefumulo wethu uyanengwa zani igama umphefumulo wethu uyanengwa lesinkwa esilulana bathi bafuna inyama wabanikeza uNkulunkulu wathi bazoyidla inyama iziphume ngamakhala lithi bathi besayidla sangena isifo sababhubhisa sabaqeda bezokala qaphela ulimi lakho ungakhononi yenzenjani ngithi noma ufuna ukukhonona ungakhulumi ngomlomo akube senhliziyo ngoba makuphume ngomlomo kuyakheka umlotsho ushilo wathi sinikeza ipower to create ulimi lethu liya create izinto ezinye inkinga esingena kuzo nama boundaries esinawo nentashike khona sizikhandele ngokukhuluma kwethu kodwa mawungazi ukuthi mawukwatile noma unjani vala kuphi ngaphansi kwekhala ucabange kuphela ngeke kusebenze lokho wezwa amen kodwa mawuzokhuluma thiyaza mhlopha lengane engathi ngafa kuthi ngasasa bayigwazise bese uyakhala kanti esizwe sina hayi igane injani igane kwenzeka lento boyifuna wayo ukhala wezwa zama uvala ngaphansi kwekhala wezwa kuma ngokhonona ngithi ungakhonona ukuqala okwesibili bahlushwa kwesaba ifear iyona echitha ifaith imelena la khona ifaith ayikho la khona ifaith ifear iyabaleka akuhambelani ngoba ifaith ihamba ngani ngokukholwa ihambe ngokubona bona baba nenkinga yokwesaba abaze baphumelele ukungena sebefikile in the border ukuthi bangena ayisingaqeda khona manje by half past masifunda lapha ku Numbers chapter 13 verse ka 31 and 33 sizwana bazalwane chapter 13 31 and 33 bakhishwa abantu lapha ukuthi abahambe bohlolizwe bafike basihlola baqeda babuya bathi lelizwe lihle kakhulu bathi kodwa lineqhwaga mawufunda u31 lapha mawuqala nje phezulu yaphansi liyakutshela bathi lineqhwaga amadodana kaAnaki bathi sithethe namasizibheka thina sizibheke emehlweni abo sazibona ukuthi bona basibona sizintethe
labantu ababonanga bezini bababona bezidlakela uma unovalo khona amadoda asaba khona umfana wehlupha besaba ngobana bazinkalankala ecrab mayibona icrab leyo engajika hamba usiwethe ifile kunamadoda asabe igundwana imaphezulu etafula mephezulu etafula chaya inkosi yachana ligundwana chaya inkosi yasigundwana chaya inkosi yazakhuluma mephezulu usabani yazo sabe igundwana umfazi kade akanakho khona kwesaba aliye igundwana nali ngapha hlale phansi nkosikazi hayi yabona thesha igundwana uzoshaya kade uzoshaya mina usabe igundwana ngiqala ngaphi ukwesaba wenza emole bezokana ngiyabona lento la ngaphandle lekhishwa imvukuzana uyenza ibe intaba kuwe kube yini kube intaba kanti just yini emole bezokana uvalo bathi baze bakhuluma uma ufunda ku chapter 14 uverse 1 and 2 lithi ba ayengekho inamathuna eGibhithe usizobulawa yilabantu uthi singene kulelizwe linabantu abayizigela abantu babela ngekho mangube safela eGibhithe besafela kuphi ngale lesikhathi bekhona bathi ezasafa indlala sikhathele lesinkwa lesi babengcono oanyanisi sasibadla namakokhamba namaliki eGibhithe babedla begcina laba sebenikeze bayongena bezothola zonke bakhona lapha bayesaba bathi ngabe ngcono besafa lithu Caleb noJoshua kuphela bathi uNkulunkulu labantu singabadla for Sunday breakfast lapha bawubani uNkulunkulu sebanikezile kithi singabehlula abalutho ukholwa ke lo lithi yini enqoba yizwe mangebona ukholwa lithi inqobo enqoba yizwe ukholwa kwabantu kwethu mawukholwa awubheki ngamehlo ubheka ngokholwa uNkulunkulu waseyakhuluma ke kubo ekhuluma la amazwi awakhulumile ngaleso lithi ngeke bangene ekuphumpeni kwakho ngeke bangene kuphi ecunukile uNkulunkulu labantu abakhonona kangaka abangabongi nabesabayo la lesikhathi abathi amathuna abo bangabe agcwa banjani bafele eGibhithe uNkulunkulu lapha mawufunda ke u14 angithi besifunda ukubani u13 mawufunda u14:26 to 34 uNkulunkulu uyaphendula uthi Moses labantu bakhulumile ngizwile ezindlebeni zami ngizokwenza njengokusho kwabo wonke amazwi aphuma emlonyeni wabo uzowenza ayikho noyedwa ozongena eKhanani idumbu zabo uzosala la usuka abahlala eKhanana ithi beye babahlale for 40 days ngale bazohlala for 40 years ngize ngibaqede bonke baphele amadodana nayongena kuphela ngoba basho lobona bathi ngabe ngcono esafela kuphi wathi uNkulunkulu sokukuthi ubabuyele eGibhithe basese bafele khona leshana ukwesaba kokuluzi kwenjani kokuluzi isizwe ngiyitshela abantu mawuhlusha abantu emsebenzini la siyakhuleka nabefundisi uyazi maliwa unamadoda abehlala la odlamini mina ngikhuleka umkhuleko straight angiyena lo mzalwane engathi uphile ezweni uphile emhlabeni mina ngiyazi ukuthi abantu bayadelela kunabathakathi bezibahlukumeza uma uhlukunyezwe emsebenzini ngikhuleka umkhuleko ukuthi Nkosi lo muntu lo uhlukumeza udoli sikhonza nawe umntana wakho uyamhlukumeza emsebenzini either aphenduke or akaxoshwe hayi ukuthi khambe wena cha ayenjani uma engaxoshwa emelene nabo akafe ayenjani ayimnika ama option ayenjani kuzokwenzeka lo akithi akaphenduke futhi akahambe akafeke muhle bakhona abaningi abahambile amandiya akade emelene nabantwana bodlamini nabantwana bosogcwayi nabantwana babantu abaningi ahamba omunye wayemelene nomama umthombeni ngale la hamba abantu memeza kwi-intercom secamudilwane liphethe lapha balibemeza ngikhuleka nginayo le eNewcastle la hamba wathi hey mfundisi zazi kamthabele mase sile kuphele 2 weeks wathi hey la hamba balibiza ikhalade la hamba laxoshwa umkhuleko wokhuleka sika mthabele sengilethe nomnikelo ngizobonga kuwe bezwakala ukuthi la wathi umyeni wakho wayumfundisi wathi kwakungekona ukuthandaza ukuthakatha lokho ngithi nakho angithi ube mhlukumeza thina sebantwana baNkulunkulu litho thinta thina uthinta iso likaNkulunkulu sizwana amen ngama yamagama ilo angifuni ikholo elihlaba ukuthakathwa
hayi ngisaba kukhona abefundisi uma befuna ukumxosha esontweni bathatha ilokhunja yini ukudla lokusele bese nepapa nani bachithe egate nalenya uyophuma ngefastela mama umfundisi bahlanzile bathela umhlanga akho umhlanzo la bathatha ibhode baligeza bathela buka bahlanzile uyesaba egate besaba uyoza awunqamla idrada eqe ngaphezulu ukuthi babantu usaba ukuthaka hey ngobuza ukuphuma ngamtshela ukhahlela yonke lo ukuthi ngegama lika Jesu ngegama ngiyanyathela yonke lamadlulu ngiyawanyathela ngiyaphuphisa egameni lika Jesu niya ema university la niya khona nema campus mawuzongena edomeni abanginika lona ukuthi ngegama lika Jesu ngiphuphisa lo ikhona lentombazana ozothi awuyazi noma ikhona noma iyakholwa ngithi ukhule ukuthi ngiphuphisa yonke into nemikhuba emibi ekade yenziwa la nempephe ekade ishisa nekade ishiswa la ephambene nezwi lakho Nkosi sokungena mina manje ngiyaphuphisa ngiyayihlenga le ndawo I redeem it ngiyayingcwelisa I sanctify it by the blood of Jesus Christ ngizolala ngiphumule kule ndawo akho phupho elibe ezongiphatha kabi angizokwenzela eklasini ngizophumelela egameni lika Jesu Kristu mawungena Edema usebenza uqashiwe uyakhuleka mawungena egate ukhuleka ubopha ukuhlobo ufike kwicomputer iphethe uyikhulekela bale computer ekhona la lo wayihamba inentambi boshiwe obuza kutheni wathi uyabheka imoto eseshintsha amaphatha amaningi umethe uyabheka kunentambo into nje zifa ngoba kunentambo iyafaka udriver khona shintsha amaphatha amakhathi ezingake ezi3 amasha amaphatha uthiwa wasebenza wathi mhla ethola le ntambo wayikhipha hayi mothathu mvum kodwa ngasiza angawalahla lamaphasa ayasebenza ayibanjwe le yantambo necomputer kuyona uyezwakala ibekwe izinto ngakho ingcwelise wena uyezwakala eclassini ungena kulo lo mistress owayekhona eliphethe iclass lakhe nje kungena wena wayelibambe ngezinto ezinye sikwi-ceiling khona indawo somewhere ngeke ngisho ukuthi kuphi babheka bokuba nempukane la nempethu kube nempukane la bese igazi esingaka bacheke bafuthe kodwa zibe lezivele impona ezihlaza bacheka yena zila wendawo futhi kwaphuma kwesikhathi beze impethu batheke akho lutho lesingeke bekhona impethu ya kunento yakhe ayibeka la yiyo le clip lezi ngakho ufuna uyiphupha unamandla wena unesibindi samgunyathi sibindi sane yawasho njalo umgambi wathi Elijah Maswangane unamandla umgunyathi wathi unamandla umgunyathi bathi ababhekayo amandla umgunyathi wathi Elijah Maswangane is brave as a lion bathi obezothi unamandla ngonyama uthi unamandla umgunyathi unamandla ngonyama wena bezwa ayikho into engamenela nawe ungesabi sezwami ukwesaba kuluvalo kuvalela ukuthi ungangene ebusweni okwesithathu okugcina ukweneliswa yilokho okubona ngamehlo ungekho eplani kaNkulunkulu khona igama lesingisi abantu bathi imediocracy nayithi mediocracy umuntu nje othatha into phakathi nendawo engekho ephezulu engekho phansi mediocracy mediocracy kuyezwakala naba basisingisi yasazi uma ngihlwe ngenzule ngisikhuluma ngesizulu ilonto umuntu nje umukela into esivuve engashise ngabantu aneliswe yiyo kuyezwakala uthi ngani ngiyaphila kuyezwakala awudalelanga ukuthi uphile wadalela ukubusa asingene nike la Numbers 32 verse 1 to 5 ngicela sifundele Nefulele bazalwane sizahambisana yebo baba shone njalo ngithi ngiphuma apostoli benisho njalo nisasho manje 32 verse 1 to 5 Abantwana bakwaRuben nabantwana bakwaGadi babe nemfuyo eningi nalapho belibona izwe laseGezari nezwe laseGilead uthi leyo indawo yezinkomo abantwana bakwaGadi izinhlangano bathi i-Atarothi neDibhoni neJezayeli nelama shonke lamagama lawo nani yezwe alinqoba uJehova phambi kwenhlangano kaIsrael liyizwe lezinkomo futhi izinceko zakho zinezinkomo
bathi futhi uma sifumana umusa emehlweni yakho lelizwe amalinikwe izincebo zakho libe yifa lazo. Ungasiwelisi iJordan, underline, ungasiwelisi ini? Kuthiwa isibusiso sabo singaphesheya kwani? Singaphesheya kwani? Hayi nganene. uNkulunkulu uthe wena awuzodla amakhramu uzodla isinkwa. Bona bathi asifuni ukuya ngale senelisiwe la. Lokho esikuthola kanjani? Kwanele. You must always aim high in life. But as long mangiphasile funa uthi ngifuna ama distinction, ngifuna ibhashel enama distinction ngizokala. Senikutholile nina ngithi. Kodwa wathi mangiphasile, uyazi as long mangiphasile ngithola certificate. Uzoyapha certificate ngithole nje. Sizokunikeza ngazo umsebenzi nje. Ngizokala. Nomsebenzi ufuna ukuthi ufuna umsebenzi onjani. Aim high, ungabheki ngamehlo. Klema izinto. Klema izinto eziphezulu ngizokala. uNkulunkulu uzokunikeza zona. Ngitho nomntwana kaNkulunkulu. Bona bathina senelisiwe asifuni ukuwelela siye ngaphi ngizokala. Senele la inkomo sesinezinkomo nezinto zethu babona ngamehlo. Bengazi ukuthi ikusasa lale ndawo bekuyona linjani. Babona namhlanje. Kusasa bangavuka yonke le ndawo iphelile ishintshile isimo sonke nama niyabona la kunomkhosha la ngithi. Bokunamanzi la behlala la ngetla amanzi abelimezini afuna ungena endlini. Awasekho amanzi. Niyabona kunomkhosha la ngemuva. Awasekho amanzi aphelile abantu abasadoba kusanjalo. Babengasilelizwe lelo waphela likhe esibusweni sikaNkulunkulu. Bona babona ngamehlo. Anina cover kaNkulunkulu ezwakala. Babona cha singahlala inkomo zidle. Thothi seliba nesomiso lo nanomfulo kade ukhona yanqamuka phezulu. Akusabe ithafa kuba yonke into ngale bahleli baqhubeka baphumelela. Bazoblema abantu uNkulunkulu. Funa basibleme bona yithi. Yibona bathe kuhle bahlale ngapha. Nawe ma umuntu othatha isimo uthi cha kungcono nje mangikhona lwela ngiyathi noma uqale kuyisecurity emsebenzini qale phansi ezwakala zama ukukhuphuka ubanjwe isilingo ezwakala ungabe khona into yani isecurity ongenaso ina Steve ube nese-safety ube nani nesespam nani bamhlawumbe lozophumela kuba uwenza yonke lento ubekela into ethize phezulu kukhona omunye ubaba bekhona la womlungu one time esivakashela kuFundisi uphuma eZambia uthe eZambia babekhona enama student wakhona lapha neZambia mawune bicycle umuntu ophezulu kakhulu ma impilo yakho iphansi ifana nale yama 60s yethu kezwakala mawune ndlu kathayela nje umuntu ongathi ungcono kakhulu uthi wayake lapha na kuyena wathi ucela ukuthi akana moto mara ufuna ukuthatha ilicense. Lesikhathi abanye bethatha izinto bethola ama computer nabathena akafune lokho nje utshenjele ukuthi angathola ilicense. Uthi ngazibuza ukuthi ilicense engenamoto bambala abantu umfundisi uzoyenzani ilicense. Uzoyenza license. Waqeda isikole mase eqedile kwaphuma ipost yokuba ishepherding emasojeni. Kwathiwa kodwa igodi too much. Umuntu one license. Why apply what is all right theological na with doctrine kodwa une advantage when license abanye banama license ngizokala ngothola umsebenzi wathi nje manje ishepherding enkulu kabe emasojeni uyena ovula nemicimbi emkhulu ngoba abanye babethu uyabhetha uthathe license akanamo uyoyithenga ngani imoto futhi umfundisi uNkulunkulu wathi kwenze ungabheki ngamehlo bawazi uNkulunkulu ukubekeleni ngizokala methe uba inhloko ngekubongisela kukholelwe lokho sizwana bazalwa laba bathi thina sanelisiwe la ngokusho kwabo njalo kwabafaka enkingeni uMozi uyakhuluma nabo ngizokala unamaza wakhuluma lesijwayele uwashumayela kakhulu ku32 numero 32 verse 23 uthi manje hlala ningakuthi why niteyani nibalweleke ngaya nibalwele bebathi sizozola sibalwele bese siyabuya sizohlala ngapha wathi manje enze njalo ngoba nenze kodwa manje ningakwenzanga lokho isono senu sonifumana sono senjalo sonifumana ngapha manje ngawelanga nahlala ngapha khona izinto enezozifuna kodwa manile nabo balithole labo nani uNkulunkulu uzo-extend isibusiso sakhe sifike nakini. Sibusiso sani se-covering kaNkulunkulu ezwakala.
Uthi Moses uma ningaweli nabo balishona nizohlala ngapha. Lesibusi uNkulunkulu azobani bawubona ngale ngeke nisithole nini. Kodwa mani wela nizosithola. Sibuso sanse separation. Busi kaNkulunkulu ku Exodus chapter 8 verse 23. Let us see food. Exodus 8:23. Lengijima bakuningi besikwenza bezwakala. Bengise umuntu odlukhari wamandiya. Ngidla ngijima eshisa nami ngidla ngishisa bezwakala. Yathemba khona enikutholile ne. Enhluphekene ezafika eGibhithe zonke inhlupheko uNkulunkulu azehlisa ezi3 zabafikela bonke. Kodwa uNkulunkulu before kofika yesine kunamagama awakhuluma. 8:20 bani? Ngesiqala 22. Ngalokho busuku ngiyakwahlukanisa izwe laseGosheni. Abakhe kulo abantu bami ukuba kungabikho izibawu khona ukuze wazi ukuthi nginguJehova phakathi kwezwe. Ngizakwahlukanisa abantu bami nabantu bakho ngomuso siyakuvela leso sibonakaliso. Mawufunda ukuqhubeka khona la isho khona ukuthi safika isichotho manje sifika ngeGosheni. Zafika izibali kodwa sifike ngoba wasuka lapho uNkulunkulu wayikhaba wahlukanisa. Lezi ezi3 bafikele bonke kodwa isibuso kaNkulunkulu wathi sengiya extend manje. Lezi ezi4 base7 zonke ngeke zifike eGosheni. Extend icover yakho uNkulunkulu bezwakazi. Ilokho engisho ukuthi kubalulekile ukumthemba uNkulunkulu. Ungazivumeli lezi uthazi isibonelo ukukhonona number 1. Wenze njani? Ukukhonona. Okwesibili ungavumelini ukwesaba. Okwesithathu ungavumeli njani ukweneliswa izinto ezincane. uNkulunkulu angafiki kunelise ngezinto ozibona ngamehlo. uNkulunkulu angakubeka khona izinto uNkulunkulu akubekele zona. Kodwa na yilwa uzothole zonke. Inkosi yomsana inibusise. Sibongile baba othandekayo. Izwi lakho sangena enyakeni omusha. Kunezinto osibekele zona. Unyaka nonyaka kunezinto osibekela zona, kunezinto esibekele zona. Siyakhuleka egameni kaJesu ngikhuleka nali bandla lingavumeli izinto ezizokwenza ukuthi ningafiki esibusweni sakhe esipheleleyo. Ngoba nesibe nokukhonona. Bopha umoya wokukhonona. Ngibopha umoya wesaba. Ngibopha umoya kwaneliswa isitandard esiphansi esingesona sakho. Egameni kaJesu. Amen.